салом алейкум бинандаҳои гиромӣ. Нашри фасали барномаи ахборро бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Фахриддини Муҳаммад Юсуф ва Савсан Ғайёрзода. имрӯз дар барнома раванди бо суръати корҳои сохтмону васлгарӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун қадамест устувор дар расидан ба истиқлоли энергетикӣ. Дилгармӣ ва иродаи устувори бунёдгарони ин кохи нур мушоҳида мегардад. беаҳамиятӣ дар вақти истифодаи таҷҳизоти барқӣ оқибат боиси сарзадани сӯхтор мегардад. санҷиши мақомоти дахлдор ба хотири пешгирӣ. Амака камди будааст, ҳамону ҳозир ислоҳ мекунем. ҳосили такрории сабзӣ дар ҷайҳун ҷамъоварӣ шуд. натиҷа назаррас вусъати кишти тирамоҳӣ ва яхобмонӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Франсия муҳтарам Эммануэл Жан Мишел Фредерик Макрон барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, хабари даргузашти собиқ президенти Франсия Валери Жискар дестен боиси андӯҳи мо гардид. ҷаноби Жискар дестен ба ҳайси шахсияти боризи давлатӣ хислату муҳтавои як давраи муҳими рушди Франсияро муайян намуда, номи ӯ дар таърихи муосир ҳамчун сиёсатмадоре, ки дар таъмиқи раванди ҳамгироии Аврупо ва ташаккули асосҳои таъсис додани Иттиҳоди Аврупо нақши босазо гузоштааст, ба ҳамешагӣ боқӣ мемонад. ҷаҳду талошҳои пайвастаи ҷаноби Жискар дестен дар арсаи байналмилалӣ баҳри таҳкими сулҳу субот низ боиси шинохти умум ва эҳтироми ӯ гардиданд. лутфан тасалливу таъзияи самимии инҷонибро ба ҳамаи пайвандону наздикони марҳум ва тамоми мардуми дӯсти Франсия бирасонед. имрӯз вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин дар иҷлосияи 27-уми шӯрои вазирони корҳои хориҷии кишварҳои ширкаткунандаи Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, ки дар шакли видеоконференсия баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуд. дар ҷаласа аз ҷумла доир ба авлавиятҳои Тоҷикистон дар бахшҳои гуногуни фаъолияти фарогирии амниятии Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, сиёсӣ, низомӣ, иқтисодӣ, муҳити зистӣ ва инсонӣ, инчунин доир ба мушкилоти мубрами ҷаҳони муосир аз қабили терроризму ифротгароӣ ва тағйирёби иқлим изҳори назар карда шуд. вазири корҳои хориҷӣ омодагии ҷониби Тоҷикистонро барои рушди ҳамкориҳо бо Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва ниҳодҳои он бо мақсади таъмини сулҳ ва рушд дар минтақаи фарогири созмон таъкид намуд. шӯрои вазирон мақоми марказии тасмимгирӣ ва идоракунии Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо буда солона ба вазирони корҳои хориҷии 57 кишвари ширкаткунандаи Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо имкон медиҳад то фаъолияти созмонро баррасӣ ва арзёбӣ намуда муколамаро дар масъалаҳои амниятӣ тақвият диҳанд. идомаи ахбор. тибқи арзёбии коршиносони байналмилалӣ, ҳоло Тоҷикистон аз рӯи фоизи истеҳсоли энергияи сабз дар қатори 6 кишвари пешсафи сайёра ҷой дошта, баъди пурра ба истифода додани нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар қатори чоргонаи аввали кишварҳои мазкур қарор мегирад. яъне мавқеи Тоҷикистон боз ду зина боло меравад. айни замон дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз ҷумла дар маҷмӯи обқабулкунакҳои асосӣ, нақбҳои обгузари амудӣ, мустаҳкамкунии фарози кӯҳҳо, баромадгоҳи нақби обпартои сеюм, нақбҳои нақлиётӣ, толори мошинҳо, бинои трансформаторҳо ва сарбанд, корҳои сохтмону бо сатҳи сифати баланд идома дорад. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ҳавои сарду бориши пуршиддати барф ҳам лаззае наметавонад рафти корҳоро дар иншооти бузурги гидроэнергетикӣ нерӯгоҳи барқи оби Роғун қатъ намояд. зеро азму иродаи сохтмончиён барои анҷоми саривақтиву босифати кор дар иншоот қавӣ буда, дар доираи дастуру идоят ва назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми қитъаҳои рӯизаминиву зеризаминии нерӯгоҳ кор ба таври шабонарӯзӣ, яъне 24 соат идома дорад. тибқи баҳогузории коршиносон, ҷалби техникаву технологияи муосири корӣ ва таҷрибаи хуби мутахассисони ватанӣ боис ба он гардидааст, ки иншооти мазкур мувофиқи нақшаи тасдиқкарда бунёд гардида, рафти корҳо мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ анҷом ёфта истодааст. тавре иттилоъ дода мешавад, айни замон наздик ба 4000 мошину механизмҳои корӣ
که اقتدار و امکانیت وسیع فعالیت نمودن در تمام شرایط را دارند در نیروگاه برقی آبی روغن بندی کار بوده میان کوههای سر به فلک کشیده تمام نیرو و اقتدار برای سر وقت به کار درآوردن اگریگات نوبتی نیروگاه روانه گردیده است. سربند نیروگاه از روی حجم و بزرگی یکی از بلندترین سربندهای دنیا خواهد بود. این زمان در این قسمت مهم انشاءات کارها تا سطح 1080 متر ادامه داشته خوابانیدن بتون کوواک زیر قبت گیاممبران از سطح 1065 تا 1080 متر پره به انجام رسانیده شده است. خوابانیدن شغل زمین در سطح 1038 متر، 1076 و 1079 متر ادامه داشته. برای انجام این کار تکنیکای معاصر شیبه‌کنی ماشین‌های پراقتدار باربردار جلب گردیدند. کارمندان صاحب تجربه همچنین در قسمت یادروی اساسی سربند مشغول کار بوده. کارهای زمینی و تازه نمودن پلوهای کوه‌ها در قسمت‌های ساحلی راست یادروی اساسی در سطح‌های 1150 متر، 1120 متر عین زمان ادامه دارد. تازه نمودن پلوهای کوه‌ها، انکرگذاری و تورکرت پوشی در قسمت‌های ساحلی چپ یادروی اساسی از سطح 1280 متر تا سطح 1271 متر راه اندازی می‌شود. نقب قبت چهارم یکی از قسمت‌های آبپرت‌های نیروگاه به شما رفته ساختمان آن در دایره لایحه تصدیق گردیده جریان دارد. در این قسمت ساختمانچیانی با تجربه محلی با استفاده از تجهیزات کاری که امکانیت فعالیت را در موضع‌های دشوارگذر صاحب می‌باشند فعالیتی با ثمر دارند. کارهای ساختمانی و وصلگری در نقب ساختمانی استیج 4 طبق لایحه ادامه دارد. حجم عمومی کارهای نقب‌کنی با نظرداشت نقب‌های دسترسی 553502 متر مکعب، کارهای بتون خوابانی 97923 متر مکعب، گذاشتن انکرهای اشرگی 21501 متر، کارهای سیمنتاسیای مستحکم کننده 12816 متر، سیمنتاسیای پرکننده 47201 متر کوبی را تشکیل می‌دهد. کارهای وصل و نصب آهن‌فلزات در قسمت کامرای دروازه‌های صدموی و اساسی ادامه داشته در حجم 355.1 تن آهن‌فلزات وصل و نصب گردیده است. این شب و روزها در قطعه‌هایی که پس از ساختمان زیر فشار آب قرار خواهند گرفت کارها موافق مقصد صورت گرفته ایستاده است. از جمله تالار و نقب‌های آبرسان دائمی که از مرکب‌ترین جزئی نیروگاه محسوب می‌یابد در قلب کوه‌ها بنیاد گردیده ایستاده است. در این قسمت کارهای زمینی آماده نمودن آب قبول کنک‌های اساسی، راه‌های دسترسی به آنها، تازه و هموار و مستحکم نمودن فراز کوه‌ها از سطح 1552 متر ادامه دارد. کارهای نقب‌کنی و مستحکم کنی موقتی در انشاءات کامرای وصلگری توربینه‌ها به انجام رسیده، کارهای آمادگی برای خوابانیدن بتون کنستروکتیوی ادامه دارد. کارهای نقب‌کنی در شاخته‌های آبرسان نیز ادامه داشته تا این دوره در حجم 23664 متر مکعب کار به انجام رسانیده شده است. کارهای نقب‌کنی، آرماتوربندی، بتون خوابانی و انکرگذاری در انشاءات اگریگات رقم 4 به انجام رسیده، کراتر اگریگات برای وصل و نصب تجهیزات گیدراتوربین پره آماده میباشد. کارهای بتون خوابانی در منطقه‌های ترانسفورماتورهای اساسی اگریگات 1-3 بینای ترانسفورماتورها، نقب‌کنی و بتون خوابانی کالکتر راه اگریگات‌های 1-3 وصل و نصب انکرها در این قطعه دوام دارد. باید قید کرد که صفت کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی روغن زیر نظارت قطعی متخصصان قرار داشته، هر قبت آماده شده از تشخیص همه‌جانبه گزارانده می شود. در این برابر مسئله ساختمانی که وارد انشاءات می گردد از چند مرحله تشخیص گذشته سپس برای استفاده بری آن اجازه داده می شود. یعنی صفت کار و ثمرانکی آن در انشاءات عظیم گیدر انرژتیکی در مد اول قرار دارد. با چنین عزم و اراده در مملکت یکی از انشاءات عظیم گیدر انرژتیکی بنیاد گردیده، این انشاءات در آینده استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان را که از شمار هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود تامین خواهد کرد.
бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои маҳаллӣ дар деҳоти ноҳияи Рӯдакӣ вобаста ба имконият марҳила ба марҳила таъмир карда мешаванд. Бо иқдоми сокинони деҳаи тезгари болои деҳоти Гулистон 3 километр роҳи байни маҳаллаҳо ки солҳои зиёд ба таъмир ниёз дошт, асфалтпӯш карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. با استقبال 30 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رودکی در دوره نقشه چاره‌بینی‌ها بنیاد انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده، همچنین با اقدام اشخاص سخاوتپیشه تعمیر و نوسازی راه‌ها نیز وسعت بخشیده می‌شود. در همین زمینه در دهه تزگری بالای جماعت دهات گلستان با تشبث صاحبکار محلی 3 کیلومتر راه محلی که به تعمیر نیاز داشت با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های موجوده نوسازی و منفرش کرده شد. این تدبیر سازندگی امکان فراهم آورد که رفت آمد ساکنان بهتر گردد. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در گوشه و کنار جماعت دهات گلستان ناحیه رودکی کارهای آبادانی و سازندگی رواج رونق می‌یابد و مردم از این الهام تازه گرفته بهر بنیادکاری‌ها و سازندگی‌ها کوشش به خرج می‌دهند. طوری دیده ایستاده‌ایم امروز در دهه تزگری بالا در جماعت دهات گلستان با دستگیری و تشبث صاحبکار داخلی ساکن دهه تزگری بالا حفیظ بیگی جان 1.5 کیلومتر راه منفرش شده ایستاده است و چند پیشتر باز از جانب همین صاحبکار 2 کیلومتر راه داخلی دهه تزگری بالا منفرش گردید. البته چنین عمل خیر و ثواب و عملی که برای آبادانی و سازندگی می‌گردد یکی از عمل‌های نیک ارزیابی یافته امکان می‌دهد که رفت و آمد زیادی مردمان دهه‌ها آسان گردد. در دوره اجرای دستور سپارش‌های سازنده حکومت مملکت دوام سال‌های صاحب‌سالاری راه‌های اهمیت جمهوریوی و محلی داشته مرحله به مرحله تعمیر و نوسازی کرده می‌شوند. با اعلان شدن سال‌های رشد دهه‌ها سیاحی و هنرهای مردمی چنین اقدام‌ها باز هم وسعت یافته در بهسازی وضع زندگی اهالی بالا برداشتن خدمت‌رسانی راه نقلیات مساعدت می‌نمایند. در جواب به غمخواری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان امروزها مردم ناحیه رودکی با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده و آبادی و شکوفایی وطن برای سهمگذاری نمودن در روند کارهای سازندگی و بنیادکاری و تامین رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان صاحب استقلال سعی و تلاش نموده ایستادند. در نتیجه چنین دستگیری پیوسته انفراستراکتور ناحیه مرحله به مرحله تکمیل داده شده بنیاد انشاء تعیینات گوناگون و تعمیر و نوسازی راه‌ها به طور موثر و مطابق با طلبات امروز ساخته و مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. این روند دوام سال‌های من بعد نیز ادامه یافته ساکنان ناحیه نقشه دارند دیگر راه‌های حدودی جماعت دهات را با یاری تکنیک و تجهیزات ضروری تعمیر نموده راه‌ها را در حالت خوب نگاه دارند. باباکان امیرزاده، خالمحمد دولت، اخبار. дар ноҳияи шаҳристон барои бо барқ таъмин намудани аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. бо мақсади бемушкилӣ гузарондани фасли зимистон иншооти соҳа таъмиру навсозӣ гардида барои сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мазбут Бобозода аз ноҳияи шаҳристон. تشکیل خط دوزنجیره انتقال برق بلند شدت 10 کیلوولت در ناحیه نزدیکی شهرستان ولایت سوخت از کامیابی آخرین مسئولین و مهندسان و برقشان اداره شبکه‌های برق شمرده می شود. زیرا بعد انجام این عمل مشتریان اقتصادی و اجتماعی و معیشتی ناحیه با برق ارزان و خوش‌صفت تامین گردیده دریافت صدمه و برطرف‌سازی آن خیلی آسان و کارگران و مهندسان اداره مذکور در فصل زمستان قحطان از آوارگردی‌ها آزاد می‌شوند. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره آمادگی تشکیلات مؤسسه‌های اقتصادی اجتماعی مملکت و موسم ترم‌های زمستان سال‌های 2022-2021 باز 7 بند دیگر از قبیل عوض نمودن ستونپایه‌های پوسیده چوبی و ستونپایه‌های بلند و معاصر آهن خارجی در خط‌های برقرسان الشا 7 و الشا 10 با مقصد کم کردن تلفات بیهوده برق و تامین مشتریان محله‌های تازه تأسیس نگینه، مومن آباد و نعیمی با برق خوش‌صفت از مسافه دور به محله‌ها آورده وصل نصب نمودن ترانسفورماتورهای برقرسان با پشت گرداندن ایستگاه ترانسفورماتورهای نزد لیسه کسبی صنعت کشاورزی جهت در فصل زمستان از باران و برف امین نگاه داشتن و به صدمه رسانیدن برق عوض عایق‌های فرسوده شکسته و وصل نصب تجهیزات معاصر در چشمک‌های زیرساخت‌های برقی شهرستان پیش از مهلت و با صفت بلند جوابگو به معیارهای طلبات نظامنامه شرکت سهامی خالدنگی فشرده برق تاجیک به سامان رسانده شد. خط برقی ارشاد 5 کی مرکزی ناحیه خدمت میرسون. در روزی خط برقی از سبب دراز بودنش هم تلفات هم صدمه ها بسیار میشد. ما مجبور شدیم که در طبق همین نقشه با خط برقی دو زنجیره تبدیل داده به دو خط برقی تقسیم نماییم که هم
норозигии мардум кам шуд дар инҷа. امروز مسئولین و مهندسان و جامعه مهنتی اداره شبکه‌های برق ناحیه نزدیکی شهرستان بند مهنتی پرمسئول بوده جهت در فصل زمستان با برق تامین گرداندن مشتریان اقتصادی، اجتماعی و معیشتی، انتقال و صرفه برق را در چشمک‌های زیرساخت برقی شهرستان و ترانسفورماتورهای در موازنه داشته تحت نظارت قطعی قرار دادند. همروزه از جانب نوبتدار انتقال برق با همراهی مسئولین در دفتر علاهیده قید کرده راه‌های تلفات بیهوده پیشگیری کرده می‌شود. مزبوط بابازاده از ناحیه شهرستان برای برنامه اخبار. давоми 11 моҳи соли равон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғ 408 ҳодисаи сӯхтор ба қайд гирифта шуда, 83% сӯхтор дар манзилҳои истиқомати сокинон аз беаҳамиятӣ ва риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ба амал омадааст. бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор, нозирони раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар вилояти суғд ҳолати омодагии иншооти хоҷагии халқ, риояи қоидаҳои бехатариро санҷида байни шаҳрвандон ва соҳибмулкони иншоот корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронинданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. таҳлилҳо нишон доданд, ки гарчанде то ин давраи соли равон ҳодисаҳои сӯхтор дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд 8% кам гардида, дар рафти ҳодисаҳо бо саривақт хомӯш намудани оташ 21 миллион сомонӣ молу амвол аз нобудшавии эмин нигоҳ дошта шуда бошад ҳам яке аз омилҳои асосӣ риояи қоидаҳои бехатарӣ аз ҷониби соҳибмулкони биную иншооти зарурӣ ва огоҳии аҳолӣ асоси пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор мебошад. با این مقصد مهندسان ناظران نظارت دولتی بخطری از سوختار ریاست خدمات دولتی آتشنشانی ولایت سوغد و شهر و ناحیه‌ها در بازارهای و مرکزهای سودا، انشاءات تعلیمی تا مکتبی ساحه معارف، مؤسسه‌های طبی، خانه اینترنت، انبارها و دیگر انشاءات مهم خواجگی خلق ناحیه جبار رسولوف سپیتامین، ناحیه باباجان غفور و دیگر شهر و ناحیه‌ها سنجش‌های بخطری از سوختار را دایر نمودند. در بازار اشراف واقع در ناحیه جبار رسولوف که در اینجا قریب 1000 نفر صاحبکاران به سودای خدمترسانی مشغولند، طرز جایگیرشوی رسته‌ها موافق بوده، حفظ آتش نشانی با گنجایش 210 کوب آب و تجهیزات آتش خاموش‌کنی در حالت کاری میباشند. اما در راه درآمد نقلیات آتش نشانی بین راسته داخلی بازار جایگیر کردن نقطه سیخ کباب‌پزی یا در دیگر حالت نصب و استفاده تنور نانپزی به رعایت قاعده بخطری یا در حالت دیگر زنجیربند کردن در تخته تجهیزات آتش خاموش‌کنی خلاف قاعده‌های بخطری میباشد که ناظران خدمات دولتی آتش نشانی از روی این و دیگر فاکت‌ها نسبت صاحب ملکان مرکز خدمترسانی سند مأموری بهر اصلاح کمبودی ترتیب دادند. همون کمبودی و خواهی کمبودی بوده است، همونو حاضر اصلاح میکنیم. خدا خواهد همه چیز اصلاح میکنیم ده. در رفت چنین سنجش‌ها در بازار مرکزی ناحیه سپیتامین و هم نزدیک بودن نقطه‌های سودا و جایگیر کردن تجهیزات گازی در جای ناموافق آشکار و بهر اصلاح این و دیگر کمبودی‌ها صاحبکاران و مسئولین بازار آگاهانیده شدند. در رفت سنجش‌های بخطری از سوختار در شهر و ناحیه‌های ولایت حالت راه‌های درآمد و برآمد نقلیات آتش نشانی، منبع‌های آب تامین کنی آتش نشانی، ترتیب وصل و گذرانیدن ناقل‌های برقی مطابق ساخت دستگاه‌های برقی در حالت آماده باش نگاه داشتن گیدرندها و حوض‌های آتش نشانی بار دیگر از سنجش گذرانیده شد. ضمن گذراندن سنجش‌ها اهمیت جدی به تامین بودن انشاءات‌ها با تجهیزات و آلات‌های اولین درجه سوختار خاموش‌کنی در حالت کارشایمی قرار داشتن تجهیزات‌های از سوختار واقف کننده انشاءات‌ها در حالت آماده باش و با معیار ضروری آب تامین بودن منبع‌های آبی آتش نشانی، همچنین حالت‌های ترتیب استفاده پیچ‌های علاوی برقی و مرکزهای برقی گرمیدهی، ریجی گرم نمودن انشاءات‌ها، ترتیب نگهداری موادهای سوخت در انبارها و موجودیت دستورالعمل‌ها آید به رعایت قاعده بهتر از سوختار توجه مخصوص داده شده ایستاده است. هدف از این بلند برداشتن معرفت اهالی، رعایت قاعده‌های بخطری و پیشگیری از حادثه‌های ناگهانی سوختار میباشد و من بعد نیز چنین تدبیرهای پیشگیری و فهماندهی ادامه می‌یابد. идомаи ахбор паҳншавӣ бо суръати мавҷи дуюми бемории сироятии COVID-19 дар бисёре аз кишварҳои ҷаҳон шаҳрвандони мамлакатро водор месозад ки гигиенаи шахсиву ҷамъиятиро ба таври ҳатмӣ риоя намоянд. мутаассифона ҳолати воқеии сайругашти бисёре аз сокинон дар пойтахти мамлакат бе ниқобҳои муҳофизатӣ ва риоя нагардидани фосилаи байни ҳамдигарӣ хатари паҳншавии бемориро бештар мегардонад. нуриддини қурбон ва аҳли дини карим гузориш медиҳанд.
ҳарчанд ҳамарӯза оид ба пешгирии паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар пойтахти мамлакат чораҳои муҳими эпидемикӣ пурзур карда шуда бошад ҳам, вале иддаe аз сокинону меҳмонон нисбат ба саломатии худ ва атрофиён беаҳамиятӣ зоҳир менамоянд. Тавре мушоҳида мешавад, мутаассифона бисёре аз сокинону меҳмонони пойтахт ҳангоми дар кӯча сайр кардан аз ниқобҳои тиббӣ ки барои паҳн нашудани бемории COVID-19 тавсия дода шудааст истифода намебаранд. беаҳамиятӣ ба дараҷае расидааст ки бисёре аз нафарон барои ҳифзи саломатии худ бепарвоӣ зоҳир намуда ниқоби тиббиро дар ҷайбашон гирифта онро ба манфиати худ истифода намебаранд. бо мақсади пурзур намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба роҳҳои пешгирӣ аз бемории коронавирус COVID-19 ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ аз ҷониби Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо кумитаҳои иҷроияи ҳизбии 4 ноҳияи пойтахт чанд рӯз аст ки аксияи тақсими ниқоб таҳти унвони бениқоб набош худ ва дигаронро ҳифзнамо ташкил карда шудааст. ин навбат дар боғҳои истироҳатӣ аз ҷониби кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур ба сокиноне ки бениқоб гашту гузор мекарданд ниқоби ройгон дода шуд. аз ҷониби гурӯҳи таблиғгарон ба роҳгузарон зарурати ҳатмии истифода кардан аз ниқоб фаҳмонда шуд. ҷиҳати пешгирии бемории сироятии COVID-19 миёни сокинону меҳмонони пойтахт аксияи умумишаҳриро дар 4 ноҳияи пойтахт таҳти унвони бениқоб набош худро ҳис намо доир намуда истодааст. баъзе шаҳрвандон ниқоб доранд вале ниқобҳои худро истифода намебаранд. ин тадбирҳо танҳо бо мақсади пешгирӣ аз интиқол наёфтани бемории сироятии COVID-19 роҳандозӣ карда шудааст. шаҳрвандонро зарур аст ки онҳо низ бо дарки баланди масъулиятшиносӣ дар самти риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ махсусан истифодаи ниқоб дар кӯчаҳо ва нигоҳ доштани масофаи иҷтимоӣ бетараф набошанд. бетарафии сокинон метавонад ба хуруҷи ин беморӣ мусоидат намояд. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. кишоварзони ноҳияи ҷайҳун ҳосили кишти такрории сабзиро ҷамъоварӣ карда кишти зироати барвақтиро вусъат мебахшанд. аҳли заҳмати ноҳия дар истеҳсоли пиёзу сабзӣ нишондоди назаррас дошта аз ҳозир барои фасли баҳор корҳои соҳавиро анҷом медиҳанд. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи ҷайҳун. ҳамин шабу рӯз фаровонии бозорҳои вилояти Хатлон ва пойтахти ҷумҳурӣ бо маҳсулоти сабзӣ аз ҳисоби меҳнату заҳмати кишоварзони ноҳияи ҷайҳун таъмин гашта истодааст. имсол ҳам ҳосили сабзӣ аз ҳисоби кишти такрорӣ хеле фаровон аст. тоҷирону соҳибкорони пойтахт маҳсулоти сифатноки деҳқониро аз ноҳияи ҷайҳун бо арзиши то 60 дирам харидорӣ карда пешкаши сокинони дигар шаҳру вилоятҳои ҷумҳурӣ мегардонанд. дар шароити ноҳияи ҷайҳун дар як мавсим аз як замин то 3-4 маротиба ҳосил гирифтан имконпазир аст. тавре мушоҳида мекунед деҳқонон ҳосили сабзиро ҷамъоварӣ доранд ки самараи кишти такрорӣ аст. ҳосили имсолаи сабзӣ дар ноҳияи ҷайҳун хуб арзёбӣ мешавад. аз ҳар як гектар то 350 сентнерӣ ҳосил ба даст оварда истоданд. кишоварзон ноҳияи ҷайҳун соли ҷорӣ дар кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ дар майдони 1902 гектар кишти сабзӣ гузаронданд ки айни ҳол ҷамъоварии ҳосил бо маром идома дорад. деҳқонон аз ҳар як гектар ба ҳисоби миёна то 350 сентнерӣ ҳосил ҷамъоварӣ карда истоданд. дар деҳоти истиқлоли ноҳияи ҷайҳун маданияти дуруст истифода бурдан аз замин мушоҳида мегардад. саҳмдорон дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродӣ дар баробари пахтаву дигар навъи зироат ҳамчунин сабзавоти тару тоза истеҳсол карда дар таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссаи сазовор мегузоранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти истиқлол 1902 гектар заминҳои коранобӣ буда 850 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ хурду калон фаъолият мекунанд. дар майдони 300 гектар кишти сабзӣ гузаронда шуда айни ҳол ҳосилнокӣ ҷамъ карда шудааст. сифатнок парвариш ёфтани маҳсулот дар ноҳияи ҷайҳун ба обу таркиби хоки ин ноҳияи нисбатан гарм марбутӣ дорад ва ҳам сокинонаш маҳз бо истифодаи мақсадноки замин даромади бештар ба даст меёранд ва сатҳи зиндагии худро беҳтару хубтар менамоянд. масоати кишти пиёз ҳам дар қиёс бо соли гузашта васеъ карда шуд. акнун давоми қариб то 9 моҳ зироатро нигоҳубин карда нахустинҳо шуда анвои ғизоии тозаву безарарро пешкаши бозор мегардонанд. нашноҳои пиёз чӣ хеле ки мебинем хуб аст. мо соли гузашта 350 то 400 сентнер пиёз ҷамъоварӣ кардем. имсол
ҳаракат мекунем бо хубтар шаванд. استحصال پیاز هم در ناحیه جیهون تمایل افزایش دارد. نقشه صادرات محصولات ولایت ختلان از حساب ناحیه جیهون بیشتر پررو می‌گردد. همین شب و روز خواجگیداران به شکل ضروری باغ و تاکزار را شروع کرده برای صفت‌نوکی حاصل میوه میوه زمینه فراهم می‌آورند. بوریش سانیتاری باغ‌ها آغاز گردیده است. عین حال تمام درختان حاصلدهنده در حالت آرامش میباشند و این مهلت یکی از مهلت‌های بهترین بریدن این نمودی درختان میباشد. ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی زمین‌های کورانро мақсаднок истифода карда бо гирифтани 2-3 ҳосил аяқида дар як сол бар натиҷаҳои дилхоҳ ноил мегарданд. баҳри вусъатбахшидани маъракаи кишти тирамоҳӣ ва барвақтии зироат дар ноҳия машварат баргузор гардида дар он мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ба хоҷагидорон оид ба тарзу усули кишти картошкаи тирамоҳӣ ва манфиатҳои он маслиҳатҳои муфид доданд. таваҷҷӯҳ намоед. вобаста ба вусъат бахшидани маъракаи кишти тирамоҳӣ ва барвақтии зироатҳо дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ семинар-машварати ноҳиявӣ оид ба кишти картошка баргузор карда шуд. дар рафти ин тадбири самарабахш олимону мутахассисони соҳа ба масъулин ва хоҷагидорону деҳқонон дар самти интихобу коркарди замини киштшаванда, истифодаи нуриҳои минералӣ ва заҳрхимикатҳо бар зидди бемориву ҳашаротҳои зараррасон қабл аз кишт, интихоби тухмӣ, марҳилаи кишт ва дигар омилҳои фаровонҳосилӣ ба таври назариявӣ ва амалӣ маълумот доданд. дар шароити кишти тирамоҳӣ ҳатман бояд нав тезпаз бошад, чунки мақсади мо баъд аз ҷамъоварии картошка барвақти шинондани дуюм сеюм зироат ба миён мебиёяд ва албатта бо баъди интихоби замин албатта ворид намудани дороҳои органикӣ накам ба ҳар як гектар накам аз 20 тонна. хоҷагии деҳқонии Баракатулло 2017 ҷамоати деҳоти Якатут ки семинар-машварати имрӯза дар он баргузор карда шуд, дорои 4 гектар замини корам буда, саҳмдоронаш баробари дигар зироатҳо имсол дар як қисм заминҳои худ картошка кишт менамоянд. ин ҳама ҳосили дем 20 август картошкаро шинондем. ҳосили хуб дод. ин ак насиб боша бо ҳозир ҳамира он мешинонем. майдони 80 соти фоиданокис хубтар аст. طبق اطلاع ریاست کشاورزی این سال در ناحیه عبدالرحمن جامی در میدانی بیش از 200 گکتار کشتی تیرماهی کارتوشکا گذرانیده می شود که نسبت به سال گذشته زیاد می باشد. قابل ذکر است که کارتوشکا همچون غذای اساسی در بازار طلبات زیاد دارد و به همین خاطر ساکنان و کشاورزان ناحیه عبدالرحمن جامی سال از سال بهر زیاد کردن میدان کشت و افزون نمودن حجم استحصال کارتوشکا تدبیر اندیشی کرده طبق مصلحت و پیشنهاد عالمان ساحه از تخمی‌های با آب و هوا و زمین منطقه موافق و راه و اصول‌های معاصر و نتیجه بخش پرورش این زراعت استفاده می‌نمایند. аллакай то имрӯз зиёда аз 15 гектар кишти картошка ва кор дар саҳро дар ин самтҳо рафта истодааст. соли гузашта мо дар майдони 200 гектар дурнамо доштем ва имсол бошад 40% зиёд карда ва майдони 280 гектар дурнамо гирифтага ва тамоми хоҷагиҳои деҳқонӣ пешкаш кардагем. гуфта шуд ки кишоварзону хоҷагидорони иштирокчии семинар-машварати имрӯза ки аз ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия буданд, акнун бо истифода аз таҷрибаи андӯхтаи худ дар ин чорабинӣ маъракаи кишти тирамоҳии картошкаро вусъат мебахшанд. ҳамчунин имрӯзҳо вобаста ба мавсими мусоид дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ хоҷагидороне ки ба самти боғдорӣ машғул мебошанд ба шаклдарории боғотро оғоз намуда бо тавсияи мутахассисон коркарди зимистонаро ки асоси фаровонҳосилӣ унвон мегардад анҷом медиҳанд. дар ноҳия баробари бунёди боғу токзори нав ҳамзамон тибқи нақшаи муайян гардида ин мавсим беш аз 19 000 бех ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва 412 000 дона гулу буттаҳои рангоранги мавсимӣ шинонида шавад. таварали соҳиб назар, Парвизи Сафар аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ барои барномаи ахбор. дар шаҳри Панҷакент то имрӯз дар майдони беш аз 6000 гектар зироат кишт карда шудааст. ҳамчунин барои нигоҳдории намии замин дар 450 гектар боғу тогзор тадбири яхобмонӣ амалӣ карда шуд. хоҷагидорон дар оянда бо мақсади гирифтани ҳосили баланд яхобмониро идома медиҳанд. гузориши Фарҳоди Раҳмат аз шаҳри Панҷакент. хоҷагидорону саҳмдорони шаҳру деҳоти Панҷакент талош менамоянд то бо истифода аз имконоти мавҷуда бо техникаҳои соҳавӣ ба шудгори замин ва омода намудани онҳо ба кишти баҳорӣ талош ба харҷ диҳанд. тибқи иттилоъ то ба имрӯз аз 16558 гектар замини шудгоршаванда 60005 гектар майдон шудгор карда шудааст. бо мақсади самаранок истифода шудани замин байни қатори боғот низ шудгор шуда
برای کشت هر گونه سبزیجات و پارزی‌ها در فصل بهار آماده کرده می‌شوند. البته از روی агротехнологии ҳамаи зироатҳо мо тавсия медиҳем ки тракторҳои тасмачарх дар шудгори тирамоҳӣ истифода шаванд, зеро чуқурие ки испорҳои онҳо мегиранд то 35 сантиметр қудрати бардоштани пласти хокро доранд. яхобмонӣ низ тадбири муҳиме дар ин самт дониста шуда ҳамзаминаи муносибе барои ҳосилхез шудани замин мегардад ва ҳам боиси ҳифзи намнокӣ дар заминҳо мегардад. баъд аз шудгори чуқури тирамоҳӣ заминҳо бояд ҳатман яхоб монда шаванд, зеро яхоб баробари нест кардани тухми ҳашаротҳо, нест кардани баъзе уфунатҳо, касалиҳо, инчунин барои структури худи хок ҳам хеле муфид мебошад. айни замон яхобмонии фасли зимистон дар хоҷагиҳои шаҳри Панҷакен дар заминҳои кораму боғоти минтақа тариқи оби худҷорӣ ва пойгоҳҳои обкашӣ ба роҳ монда шуда то имрӯз аз 3850 гектар замину тоғзор ва боғҳои анвои гуногуни мевадиҳанда 450 гектар аз яхоби даври зимистон баҳраманд шуданд. дар мувофиқат бо идораи беҳдошти обёри замин мо соли ҷорӣ тасмим гирифтем ки дар давраи гузарондани гирифтани обҳои захиравӣ дар майдони 3850 гектар обҳои захиравӣ гирифта шавад ва аз моҳи ноябр сар карда ин кор ба роҳ монда шудааст. имрӯзҳо дар каналҳои худҷории шаҳр об омода истодааст ва хоҷагиҳо аз фурсати муносиб истифода бурда барои гирифтани обҳои захиравӣ ҳамаи чораҳоро амалӣ карда истодаанд. яхобмонӣ таҷрибаи боғдорию зироаткорӣ ва таъмини намии заминҳо аз ҷониби деҳқонони соҳибтаҷрибаи шаҳри Панҷакен анъанаи қадимӣ ҳисоб меёбад ки дар гузашта деҳқонони таҷрибадор васеъ истифода мебурданд. имрӯзҳо яхобмонӣ дар заминҳои корам ва боғоти шаҳри Панҷакен тариқи обҳои худҷорӣ, пойгоҳҳои обкашӣ ба роҳ монда шудааст. заминҳо ба мардум биромада оби яхоб мондосен ва чандтае ки тракторо биромада заминҳоя шудгор кардосен ки вай боғу токсорҳою ва оянда вақти баҳор ба ки сабзавот мекорем асосан картошка парварӣ ба заминҳоя тайёр карда истодаем. мутахассисони раёсати кишоварзии стансияи таҷрибавии шаҳри Панҷакен бо мақсади самаранок истифода бурдани замин, таъмини намӣ, шуршӯӣ ва нест кардани ҳашароти зараррасон аҳамияти яхобмониро ба роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва саҳмдорон мефаҳмонанд, таъкид менамоянд ки маҳз дар ҳамин вақту замон яхобмониро идома диҳанд. мавзӯи дигар ҳамасола дар тамоми дунё 3 декабр рӯзи байналмилалии маъюбон таҷлил карда мешавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ бахшида ба ин санъа чорабиниҳои муҳим доир карда шуда ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқҳои маъюбон ва беҳтар сохтани шароити зиндагии онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. ҳоло дар ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз 150 000 нафар маъюб ба қайд гирифта шудааст ки аз ҷониби давлат барои ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо санаду қонунҳо қабул карда шуда ба ин қишри ҷомеа эътибори ҷиддӣ равона гардидааст. дар ҷамъомаде ки имрӯз бахшида ба рӯзи байналмилалии маъюбон ташкил карда шуд, раванди амалишавии барномаи миллии тавонбахшии маъюбон ки солҳои 2017-2020ро дар бар мегирад мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид карда шуд ки ҳифзи иҷтимоии маъюбон аз ҷумла шахсони дорои имконияти маҳдуд яке аз самтҳои муҳим ва асосии сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад. аз замони ба даст овардани истиқлол то имрӯз тамоми талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъмини кафолатҳои иҷтимоии мардум махсусан маъюбон равона гардида дар ҷумҳурӣ заминаи ҳуқуқии ҳифзи иҷтимоии маъюбон пурра таҳия ва мавриди амал қарор дода шудааст. бо мақсади дастгирии иҷтимоии табақаҳои осебпазири ҷомеа, нафақаи шаҳрвандони маъюби то 18 сола, инчунин дигар гурӯҳҳои маъюбон ки кор намекунанд ва ба нигоҳубин эҳтиёҷ дошта ба онҳо дар асоси қонун дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон нафақаи иҷтимоӣ таъин шудааст ки аз 1 сентябри соли 2020 нафақаи онҳо 50% зиёд карда шуд.
سیوم دکبر روز بین المللی معیوبان با این مناسبت در مؤسسه دولتی لیسه کسبی مخصوصی معیوبان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان چوبینی‌های رنگین فرهنگی دایر کرده شد. مورد به تاکید است که در تاجیکستان جهت باز هم بهتر نمودن شرایط زیست و زندگانی، دانش آموزی و به جای کار تامین نمودن این طبقه جامعه تدبیرهای شایان اجتماعی عملی می‌گردد. معیوبان عضو کامل حقوقی جامعه بوده همساله برای طبابت ساناتوری و کورورتی تامینات با واسطه‌های تکنیکی توانبخشی بهره به جای کار فرا گرفتن معیوبان قابلیت مهنت داشته بهتر کردن شرایط زیست آنها از بودجه مملکت مبلغ‌های ضروری جدا می‌گردند. طول 3 ماه می شود که در این مؤسسه دولتی لیسه کسبی مخصوصی معیوبان تحصیل میکنم. سپاس خودم را به اساس گزارش صلح وحدت ملی پیشوای ملت میرسانم که برای ما شخصان دارای معیوبیت این شرایط ها فراهم آورده شده است. در ساختار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی لیسه کسبی مخصوصی معیوبان در شهر دوشنبه و فیلال آن در ناحیه روشان عمل میکند که عین زمان 282 نفر خواننده از حساب شخصان نیازمند جامعه، معیوبان، یتیمان، بپرستاران و نفرانی که والدینشان معیوبان گروه 1 و 2 میباشد و آموزش کسب و هنرها فرا گرفته شدند. از روی 6 اختصاص ما داوطلبان را به مؤسسه قبول میکنیم، کسب‌هایی که با طلبات بازار مهنت جوابگو میباشند و ما با یک چند کارخانه‌ها شرطنامه داریم، همکاری داریم که پس از ختم خوانندگان ما با این کارخانه‌ها به تجربه آموزی استحصالی فرا گرفته میشن و پس از به انجام رسیدن تجربه آموزی استحصالی خوانندگان ما با جای کار هم تامین کرده میشد. در این روز از جانب خوانندگان مؤسسه دولتی لیسه کسبی مخصوصی معیوبان شهر دوشنبه شعرهای وطن دوستانه، نمایش هنرهای مردمی و برنامه‌های رنگین فرهنگی پیشنهاد اشتراکداران گردانده شد. مؤسسه دولتی لیسه کسبی مخصوصی معیوبان در شهر دوشنبه و محصلین این درگاه هنر من بعد نیز با مقصد بهتر کردن شرایط زیست و زندگی و تامین حقوق و امتیازهای پیشبینی گردیده سهم ارزنده می‌گذارند. بخشیده به روز بین المللی معیوبان در مؤسسه دولتی خانه اینترنتی بیماران روحی شهر حصار با اشتراک کارمندان و نمایندگان اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جمع آمد برگزار شد. خانه اینترنتی معیوبان حصار به اینترنت پسیخونئورولوژی حصار تبدیل یافته زیاده از نیم عصر باز فعالیت دارد. در مؤسسه دولتی خانه اینترنتی بیماران روحی شهر حصار 122 نفر کارمند به باشندگان خدمت رسانی می نمایند. با مؤسسه از طرف سرپرستان کمک رسانیده شد که این مشکلات مؤسسه به باشندگان را آسان می نماید. باید قید کرد که در دوام سال 2020 از طرف سرپرست مؤسسه یعنی بانک ملی تاجیکستان یک ایوان تابستانه برای استقامت کنندگان زنهای شعبه زنانه ساخته به استفاده داده شد. در برابر این در دوره پنجشنبه سرایتی بیماری کرونا ویروس کووید 19 از طرف سرپرست مؤسسه به نهایت دستگیری‌های زیاد شده ایستاده است. در برابر این دیگر سخاوتمندان کمک‌های اولین درجه خود را در مؤسسه ما رسانیده است. در جمع آمد مسئولین دایر به مشکلات و نارسایی‌های جای داشته ابراز نظر نمودند. گفته شد که مشکلات ذکر گردیده در آینده نزدیک حل خود را خواهد یافت. در ارتباط با مسئله کارهای آبادانی و سازندگی و افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، بناهای استقامتی و جای زیست باشندگان، اینچنین از نوسازی گرمی‌دهنده‌های متمرکزانیده شده شعبه‌های مؤسسه که استفاده بریشان زیاده از 50 سال گذشته است، از نوسازی و به تجهیزات زمانوی مجهز گرداندن آنها موافق مقصد می باشد. کمک رسانیدن به کودکان یتیم و بپرستار از اقدامات نجیب انسانی به حساب می رود که در جمهوری تاجیکستان از جانب شخصان سخاوت پیشه و خیرخواه پیوسته انجام داده می شود. با مقصد سهم گذاشتن در فراهم گردیدن شرایط ارزنده تعلیم و تربیت به تربیت گیرندگان مکتب اینترنت جمهوریوی برای کودکان یتیم و بپرستار در ناحیه شهر نو کمک مادی رسانیده شد. این اقدام با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه
шаҳри нав роҳандозӣ гардида барои дастрас намудани маводи ғизоӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ соҳибкорони саховатманд саҳм гузоштанд. Имрӯз дар мактаби интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим ва бепарастор дар ноҳияи шаҳри нав 211 кӯдак ва наврасони ятиму бепарастор аз ҷумла 18 нафар ятими кул аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда онҳо бо ҳама гуна шароит таъмин мебошанд. Дар баробари маҳсулоти озуқаворӣ ҳамчунин вобаста ба талаботи тарбиятгирандагони мактаби интернати мазкур таҷҳизоти барқӣ обгармкунӣ кӯмак расониданд. Аз иқдомоти шахсони хайрхоҳу инсондӯст тарбиятгирандагони мактаби интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим ва бепарастор дар ноҳияи шаҳри нав изҳори хушнудӣ намуда иброз доштанд ки ҳамин гуна кӯмаку дастгириҳо пайваста ба онҳо расонида мешавад. бинандаҳои азизу гиромӣ, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. Тансияту хонобод бошед.